ove godine je izašla iz štampe moja knjiga iz filozofije, Kjerkegaardova i Nietzscheova iracionalistička antropologija, i reč je o prvoj knjizi čiji je podnaslov Filosofija hrišćanske epistemologije i mitologije volje za moć. U samoj knjizi sam jednom komparativnom metodom istraživala iracionalističku prirodu u čoveku kroz recepcije dva filozofa i istovremeno ukazala i na srodnost njihovih pozicija, jer su oni prvenstveno u odnosu na prethodnu tradiciju filozofije pobili racionalistički pogled na čoveka kao racionalno biće i osvetlili fenomene iracionalnog u ljudskoj prirodi kao što su emocionalnost, volja, telesnost, vera kao suštinske za čovekovo dublje spoznaju svoga bića. Ono što je takođe povezujuće za oba filozofa jeste uvid u nihilizam kao jednu vrstu propadanja vrednosnog kosmosa savremenog sveta, moralnog kosmosa, koji Nietzsche obznanjuje kroz rečenicu Bog je mrtav ili pustinja raste, a ta pustinja su zapravo Evropa, evropski nihilizam, dok Kierkegaard govori o religijskom nihilizmu, o propadanju vere u Boga takođe, gde ističe tu, da kažemo, jednu bolest savremenog čoveka koja se manifestuje kao bolest duha ili kao očajanje, koje se javlja usled poremećenog odnosa između čoveka i Boga, između čoveka i njegovog sopstva i drugog čoveka. Na neki način, preispitujući različite koncepcije njihovog pogleda na čoveka, nastojala sam da prikažem na koji način su njihove filozofije ponudile moguće izlaske iz krize koje je zahvatilo savremenog čoveka, budući da savremenost najviše deluje na čovekovu ličnost, na čovekovu dušu, na postvarivanje ljudske duše kao objekta, a znamo da ukoliko svoju dušu izgubimo i ličnost, tada postajemo lak plen manipulacija. Mogu još da kažem da ova knjiga nudi nešto novo u odnosu na recepcije na našim prostorima, a tu bih mogla da spomenem Kierkegaardovu recepciju u Izraelu, potom uticaj Hegela na Kierkegaarda i recepcija Hegela u Danskoj, potom uticaj fizičara Ruđera Boškovića na Nietzscheovo energicističko shvatanje tela i pročitala bih jedan odeljak koji se tiče Nietzschea i jedan Kierkegaarda. Kroz estetička stanja koja se ispoljavaju preko tela, čovek zaranja u dubinu života i prevazilazi granice empirijskog postojanja, smatra Nietzsche. Jer za tako nešto potrebna je cela telesna simbolika, ne samo simbolika usta, lica, reči, nego pun izražajni pokret igre što sve ritmički pokreće. Nietzsche već u rođenju tragedije kroz atribute dionijskog načina života predstavlja izraze telesnog bistvovanja kroz ekstatičke umetničke forme kao što su ples, igra, smisao za ritam. Ples i, na primjer, igra zapravo predstavljaju simboličke izraze telesnog fluksa i njegovog dinamiteta, a isto tako stanja koje imaju izvor u sferi nesvesnog i dionijskim osjećanjima. Nietzsche ih tumači kao stanja u kojima preobražavamo stvari i činimo ih punijim i poetiziramo ih dok ne postanu ogledalo naše sopstvene punoće i radosti života, kao što su pijanstvo, proleće, pobeda nad neprijateljem, junačenje, religiozna ekstaza. Među tim različitim dionijskim stanjima posebnu pažnju Nietzsche posvećuje osjećanju zanosa. Razmatranjem smisla zanosa i nemačkog prevoda reči Rausch upućuje na jednu karakteristiku telesnog stanja praćeno stanjima duše. Zapravo, zanos je jedna vrsta ekstaza, preobražaja, prenosa bića, fiziološko stanje blisko opijenosti.
opijenost kao glas vrela novog života predstavlja i specifično estetsko stanje u kome svet obitava kao u novoj datosti. Kroz telesnu ekspresiju Nietzsche i smatra da mi na pravi način dopiremo do saznanja sveta kao estetskog fenomena, jer telo indirektno osveštava blizinu života kroz poetiziran umetnički pristup. Dakle, i Nietzsche i Kierkegaard imaju svoju, da kažemo, teoriju o umetnosti i osvrt na umetnički stil egzistencije, s tim što je kod Nietzschea umetnost iznad filozofije, dok je kod Kierkegaarda umetnički način egzistencije tek prvi stupanj na putu čoveka ka religijskoj egzistenciji. Kod Kierkegaarda sada ću se osvrnuti na njegov pojam apsurda. Pojam apsurda je vodeći pojam kojim Kierkegaard dokazuje apsurdnost racionalističke epistemologije kao i formalne logike, jer vera zahteva i napuštanje dosadašnjih zakona logike. Tako i Avramovo delovanje, na primjer, podrazumeva isključivanje logike razuma, jer on svoju veru i logiku drži samo u svom srcu. Svi koji imaju očekivanja od vere, zajednička im je jedna stvar. Očekuju nešto u budućnosti i u svom očekivanju su zauzeti budućnošću. I to je onaj veličanstveni trenutak vere koji opisuje Kierkegaard u 18 Upbuilding Discourses. Jer onaj koji osvaja i bori se za budućnost, njegov je život jak, smatra Kierkegaard, jer smo tada već savladali ono što će doći kasnije. Kao kad ratnici idu sa osmehom u bitku, strašniju od prethodne. Njih je Bog prethodno iskušao, pa kad je došla stvarna borba, setili su se nevidljive borbe koja je u tome prethodila. U tom pogledu Kierkegaard tvrdi da je budućnost prošlost. A na koji način se može osvojiti budućnost? O tome Kierkegaard govori metaforično. Kao kad smo na okeanu i dolaze nam veliki talasi, a mi više ne gledamo u talase, već kao naši preci gledamo u zvezde jer su one večne. I tu Kierkegaard indirektno saopštava da stvari treba gledati, doživljavati po večnom, a ne po promenljivom smislu, jer se tek večnim može sagledati budućnost. Ona se sagledava onim večnim moćima u čoveku, to jest vera. I vera je večna moć u čoveku, pa očekivanje koje postoji u veri predstavlja zapravo očekivanje pobede.